الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. تماشاکار عزیز چون شما خیر مرا پیرا یونا درس tefsir maya huzur şuma. Ana dersi tefsiride inşallah nasip olursa hoca mayem Allah burhanetin daim mar sure Fatiha sersinden hafta veriniz ma sure Fatiha dest kerde verinir ama başlık kerde Euzu ser en hafta verin ma benert en hatta inşallah tefsir Bismillahirrahmanirrahim sermabinde çi sebeple töre suru verniğine de Bismillahirrahmanirrahim esta ve enayze estagı emir ayet verin Kur'an'ı da ikra sure ikra ayet verin ikra ucazun ikra bismi rabbikellezi halak pe nome Allah te verashti pe nome ay Allah destek ene diz işaret estügü
çırak ma dest kepe wendişi ma gerek ape Bismillah bun. Fakat gereka mane Bismillahiz ma bezon. Temaşakar aziz şumazun en televizyon ma internet sür ma برنامه خبرازه مالا برانتين ها دعوت كان إن شاء الله مالا برانتين از دعوت بك وجرافه بله internet sür ma hem برنامه خبرازين en televizyon ma şuma hem Facebook'ut profil mera Abdullah Narin ra şuma eşken win siyerbik hemizi Facebook'ut grubu televizyon maesta Murat TV gruba şuma ucad üye bir şuma eşkeni haberdar etti. Bir Facebook'ucu YouTube'da honci çi maestu sayfa maestu kanal maestu kanal YouTube en kanalda şuma üye bir abone bir kanalda abone biyen şuma eşkeni haberdar bir sedat khairume Selamun aleyküm khairmende şuma weşibs Sabine temaşakaru da sohbet kedim ve hatta biri diğerizi Twitter'da periskop sizi şuma eşken en bername ma siyer bikir şuma en bername ma hem siyer biken hem izi seme desteki şuma velakiri Türkçe paylaşım ma bun velakerdiş şuma velakir ma pe vengma daha zaf şun veti zaf merdim haberdar beni temaşakar ma kadar benzer hem ma fin diyanet bu musin en bernamuk hem izi zonma verdiyen pe seda mebne ina kilm yo malumat da ama en hafta verin ma sure Fatiha se deskepe o Euzu Rama başleke hafta ve Euzu en hafta zi Bismillah bername ma Türkiye viziri be o bername dizi Bismillahirrahmanirrahim ma çike emir ilahi verinizi un ikra bismi rabbikellezi halak fakat vereni aşmer Ramazunya hutbe Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o kızım peyin istimar emiş bidi ucara petahama destek ol ben inşallah. Kerem Bekir mikrofon otsida. Selamun aleyküm ve rahmetullah la havle ve la kuvvete illa billah velhamdülillah ve salatu ve selamu ala habibi ilahil alemin Ebu'l Kasım Muhammed ve ala ehli beytihi tayyibin tahirin ve ala ashabihil muntecebin. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Şu eşma khairum. Bad hamdu, bad salavata, rahme humay, na aşmer rahmu mağfiret, şma piyurnun sarab. İtihama roj cum'iyo şma ucahin, çünkü İslam'da rajik şükür, roj bin baştakın yani. Ma itya namaz yeri hama ben, hama yuna saat Rabbi hama ben mağrib. ما تمر روز جمعة أيرا بركة جمعة ومغفرة روز جمعة أشمار طلب كان هذا إترا خبردون ما در حق سورة فاتحة خبردن استعاذة را ما صحبت که إن شاء الله ما بسم الله را صحبت کن اما بریم ما دست بکر از وازن در حق آشم رمضان دیو نقطه یعنی بیار شما بیر آواز نه آش پاشنا یعنی ماه پینی رویش پین قدوم مازون یعنی پیامبر علیه الصلاة و السلام او دست پین یعنی دست رویش پین کی خجا بردن اومن جومی یعنی دست رویش پین زاف زیاد را احیا کردن
و مارز واش يعني ان دست رجون پینون ما غنیمت بزن بلکه ما ورنید بنه احمال که بلکه ورنی آشم رمزون ادماوات والله هم آشم است ده هم یون آشما ایر سبا سوف ما کرد اما ما هین کت رجون پینون ان رجون پینون ما غنیمت بزن و ذکر خود فکر خود عبادت خود ما دها زیاد بکر أنا مهم بسم الله الرحمن الرحيم حتى الدعاء يعني أن راجون بينون بيعمر وأهل بيتي را أصحابنا ما نقل به الدعون ديو أسف يعني يو حسرت است يعني أنا عاش مز ما دست رشي اگر ما استفاده نکرد اگر ما رحم همای قضاش نکرد اگر بره ما آف نبیست اگر ما یو قوت یو رزق یو ذخیره خور انا عاشمد آریه نداسه او زمان یعنی ماه ضرر ماه زیانت یعنی دعون وقت مردم گشاری کن تی یو اینا اسف یو ناراحتی یو حسرت ما تبینن انشالله ما بهش استفاده بکر و مایه رحمت و مایه حسرت نیو انشالله اناش شاعر بونسه نفحه رحمت آمد و رفت هر کی خواستش حیات بخشید و رفت یعنی نشگل رحم همای اومیو شی و یا سرز مابون سر همای رحم همای اومیو شی کم واشت گونیه دیجه حیات دیجو شی هونه چه ماده است گارانتی چینو یعنی ما آشم رمزونک هاینا ما هونه آیه ادراکین ما گونی مونن ما گونی نمونن ما نزون آیه بسلمونه گرا ابن الوقت yani Sufiye İbnül Vakt baş ey aziz. Eğer te Sufi ise Sufi laj vakitib, laj zamanib. Mani içine yani o anık, o zamanık aya lahzak teyete cüyen aya hol istifade bikir, hol değergi bizon ve hol bişoğul tara fayda an azami, an ziyadonet beş tara o fayda bir. ما في غيرنا خطبة پیامبر عليه الصلاة والسلام أيها الناس من فطر منكم صائما مؤمنا في هذا الشهر كان له بذلك عتق رقبة ومغفرة لما مضى من ذنوبه كمن عاشمد يوم من يو فطار بجي يو لقمة نون بجي الله تعالى ثواب يعني آزاد كردش يو كويلي zaten kefaretun وقت mavunen ayeti در kefaret günüyor در حق کفارت مثلا سوندیو و کفارتون بینون هیدر کلا آزاد کردش çünkü کلا آزاد کردش عن کفارت گر yani yo insan te براس حريتي ايرز است yani ايرز yo insanı ki hapset yani kod haps değil bio kod haps veya yo sebep bir eğer insan beş yani yo musalaha biraz دينون حال بكر براس حريتي او حريات يعني ما بده كلاتي قيا ما اسيره اصلا محبوسه اصلا yani یا سوری انسان و غربت است یعنی مردم اشکن اگر بو از انسانون براس حریت ایرز ان امکان است و مغفرت لما مضى من ذنوبه یعنی گناه کرد الله تعالی گناه بیارته جیر عفو کن قیل یا رسول الله ليس كلنا يقدر على ذلك yani ashabun ve ya Resulullah imkan ma çini ma her kestiş ki yo sofra rakır ve insanın davet bekir diyor iftar bed Peygamber aleyhissalatu vesselam ba qala ittaqun nar velev bi shiqqi tamratin ittaqun nar velev bi şurbeti ma'in Peygamber aleyhissalatu vesselam ba adrahu bi pawan yani hatta peyo nime xurma veya peyo yani şuşe oka xub bi pawan o devam ediyoruz salavatullah ve selamu aleyhim eyyuhan nas من حسن منكم بهذا الشهر خلقه كان له جواز على الصراط يوم تزل فيه الأقدام أنا عاشمتكم أخلاق فرنكر الله تعالى رجع قيامات سير برسراتا أي رجع لين رسين را الله تعالى لنقول يكون ثابت كن عالم كن قائم نبردن لين راس را و سير برسراتا أرجن يعني أن مهم ذره کیر گره ما اخلاق خورن کر انسانونا قجونا که خورا باشده کر اقربه خورا انسانون را
hakikaten ahlak rend, yani din zaten semir adaletu, ahlaka umu. ومن خفف في هذا الشهر عما ملكت يمينه خفف الله حسابه. كم أيك بين أمريد بين دستيد هي خفتين veya يو دينداريو veya يو يعني هو جير خفتين يعني كم هو بين أمريد اگر بار یک گرون کر شيء خفيف كرسا الله تعالى آیا راجع قیامت حساب يكون خفيف يعني ميارك ديندار نشكن دين خبر يا اگر تيشكرسا بين الدين يجير عف بكر اگر تنشكرسا مهلات بجي يعني باريه خفيف كر باريه شنك كر يا اوغوتات خفتون اگر راج هاي ساعات خفتون اش من راملون كخاطر راملون و 6 ساعات بخفت يعني كم عامل كم يداست بين دستي اسا وبارين خفيف كر. ومن كف فيه شره كف الله عنه غضبه يوم يلقاه. كم يعني انا عاشمد شريه انا شرخ انا عاشمد انسان را كم كر شرخ چه نراس چه ناراحت نكر چه ازيات نكر الله تعالى ذكر راجع قيامات راجع ماشين حضوريه ما يبدينين راجع الله تعالى غضب خو و يرس خو يغرا كن كم و جر غضب نكن. ومن أكرم فيه يتيما أكرمه الله يوم يلقاه. كم أنا عاش مديو يتيم مر إكرم بكرسا الله تعالى الرج بنايشر ير إكرم كن. ومن وصل فيه رحمه وصله الله برحمته. كم يعني رحمه خور أقربه خور ما صلى الرحم بن بيارجاسا الله تعالى الرجل ماشين حضوريه بالرحمة اونون آيه و كم صلة الرحم ببرسا الله تعالى راجع قيامات راجع حساب كتاب الرحمة خو جر نكن الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أي وها الرحمة أي صلة الرحم كن إنسانون المرحمات كن و الله تعالى ينر مرحمت كن شما مرحمت بكرن أي هي آسمينونا أيز شمار مرحمت بكر ذاتن إيرما در حق رحمان الرحيم دز بن خبر دون إن شاء الله. ومن تطوع فيه الصلاة كتب الله له براءة من النار. كم أنا عاشمت ده زياد نماز بكر نماز سنت بكر نماز نافلة بكر نماز اگر سارا بيار نيا اس قضا بكر قضا بكر الله تعالى براءة قدیش آدر جهنم دونجه یعنی براءت شمازون یو مردم مثلا براءت کرد یعنی او براءت او بلگه جهنم را قدیش دونجه و کمک انا آشمد یو رکات نماز بکر بیا یو واجب بیارجا یو فرض بیارجا سا الله تعالی ثواب هوتای حب فرض آشمون بینون امی جا او ثواب دونجه کم یو آیت قرآن بون سا الله تعالی يعني ختم القرآن ثواب ختم القرآن عاشم بينوند دون جاء اشتا أن إكرام أن الزيافات و الله ربو أزن شيطان أنا عاشم دوم جرادايش الله شيطانون شما سر مسلط نكر و بر جهنم أم جرادايش و قفلنايش الله ربو أزن كي أن بر وشما سر آنيب و بر جنة بيئة و الله ربو أزن كي أن بر جنة شماسر نير قفلنايش و امام علي عليه السلام من ازوارش تو و موايا رسول الله انا عاشمت ان عملك فضيلة كما عمله و يا ابا الحسن ان عمل فضيلة حرم الله را خود دور بيده ان عمل فضيلة ايوه عمرون الله را ما خو دور بيد شما دقت كم ما ان خطبه پیغمبر وند بو ان خطبات يعني هم روح مار هم جسم مار هم فردر هم شلکر خطاب است يعني دين اسلامي يو دينو هر هت حياتيا يعني رشته است هر خصوص رشته است يعني نيا شلك يعني نيا شلك خو بيراكن نيا شخص خو بيراكن نيا روح نيا جسم نيا جسد نيا ماده نيا معنى پیور ين ما ان اخلاق را تبير يا دستگیری را تبير عبادات را تبير ذكر را تبير ان خطبه پیامبرت پیور ان خصوصون يعني ترا بحث امو کردش. evet hocam mikrofonu köpüt. Seda
mahin destekin sure Fatiha inşallah. Bismillahirrahmanirrahim mabun. Fakat ay ver biz yeriz bahsi kerdi. Kur'an-ı Kerim'de emir verin ikra bismi rabbikellezi halak. O mühim o mabun emir verin vendiş fakat peçina vendiş pe nome ale vendiş. O hani detay o binated o mevzu o esasen mühim her şey o detayı zaten. Esas mühim mesele he detayı matim ay detayı ma serviyerin lezviyerin. Pe nome Allah ma başlekin. Bismillah pöre suru verneyin desta. Sure Berat Çinya. Sure Tevbe. Ay sürgünün pörüm verneyin de esta o ayet Kur'an'a Kur'an'a ayet ha. Bele. Kerem bir kırseda. May göstereyim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Yani dös çeher gerin Kur'an-ı Kerim'd yani umman nüştiş. Tabii ki ayet Kur'an'a. Ayet Fatiha ve nü Fatiha'ya ekseriyet alimin göre ayet verin Fatiha Bismillah. Yok kısım mesela niyabun teberruken ama galib nazar ve binayiş eno ki Bismillah sure yani ayet Fatiha ve o sure çizidiz nazil biya sure namlidiz uca umeya Bismillah innehu min Süleyman ve innehu Bismillahirrahmanirrahim yani vakti mektubu Şavut Belkis kraliçe veya padişah Yemen uca bunun mektub Süleyman ravmo ve Bismillah yani ders be in mektub Bismillahirrahmanirrahim uca zaman yucazik Bismillah Hazreti Nuh vakti yani gemiye ve işaret basta hareket uca Bismillah mecraha ve mursaha yani az benome Allah yani rar ana gemi benome Allah ve cav yaşana benome Allah Allahu Teala ceyiz bölükün rariz bölükün mecra ve mersa yani mecre ana gemi makum rar maşin ve marasen kunca ma yani genen uşkir ardır ay Allahu Teala benome yuva ma dest bekin vuzun yani gemihin benome yuva haşana ucaz Bismillah umaya yani kelime Bismillah dös punç geri Kur'an-ı Kerim'de umaya sure Tevbe alimin göre yani Tevbe devam anfala yok kısım alimin göre yok kısım izvun yani sure Tevbe yani pe şiddeta pe tehdida o pe tehdid yani cengo harba dest pe biyo ayra rahmaniyet rahimiyet cengo peştişo in yo binune de nin veri ayra bismillah zikir nebiya ama kanaat verin ki sure Tevbe devam sure Anfal'a ayra çünkü Peygamber aleyhissalatu vesselam vakti yo sure kediyen bismillah venden ashabın fahm kerden ki yani ana sure keda sure bin başta bana vatan ayet mesela be falan surat ca bidenci Bismillah pöre peygamberun biya yani yo kilit cümle pöre peygamberun en kilit cümle şuğulno pöre peygamberun yani samet temsilci rahme humay bi ve rahme humay din humay nur ve hidayet humay samet insanına art peygamberun ve İmam Cafer Sadık yo hadisi mesela peygamberler nakil kön o çerçeve gerama bun tra istiaze ve bismillah yani se la ilahe illallah heber ma bun la niye ma khutra birgin petonra tağutunra zalimunra fasıkunra ujara pe ma bun illallah yani ma khuhet humaya dun aynı istiaze ve besmelezik bismillah gerama ankada bun tra ma heber bun Euzu billah mineşşeytanirracim. İmam Cafer Sadık akıdamın peygamberi
اغلقوا ابواب المعصيه بالاستعاذه وافتحوا ابواب الخير والاطاعه بالتسميه. يعني برون گونی په استعاذه و بقفنیان، یعنی وقتش ما خوش شیطانو را گونو را بیر گروس بیر اتوماتیک خوب بخو قفلين، يعني كلمه خوب بخو زازكي انا اوتوماتيك من خوب بخو. وافتحوا ابواب الخير بالاطاعه، و بنومه همایز شما تسمیه، يعني بنومه همایز شما وقت دست پیکسه بر خیر و رحمت و حوله بین اول امر، يعني امر veril Kur'an-ı Kerim hakikaten بنومه الله يا واندش اقرأ باسم ربك الذي خلق، يعني اقرأ باسم رب بنومه همايا بون. اما چنه بون؟ tabii ki en واندش خوب بون، kainat بون، يعني عالم و سماوات و ارض و انفس و آفاق بنومه همايا بون. وقتی که بنومه همايا وانسا هر چی دگش بون، معنا دگش بنا، هر چی معنی دگش بنا باش. ما اینا هر کس و خود برا بنه بفکر ما بنومه همايا مون کائنات را، ما بنومه همايا مون خورا، يعني وهار میچنه وقتی از نومه همايا میخوای بیره که بسم الله منو از چیا از همه چنه آمه براشتش، يعني تصادفا یا هدف چنه یا مقصد چنه یا حیرت یا شاش بیایش. اما وقتی تو با بسم الله تو معنا پیدا کرد. پاو بسم الله ما معنا پیدا کنیم، ما بین چنه؟ ما بین اشارت همای، ما بین اسم، يعني اشارت zaten اسم ما اینکه یه علامت اشارت شرف پیدگاهش برزگاهش این معنی هته، يعني هر مخلوق است وقتی به نوم الله من پاسه او وقت بین یا دلیل یا اشارت یا اسم، يعني سمت همایا یا نومه سمت همایا. بسم الله الرحمن الرحیم. اما وقتی به نومه همایا نوانسه علم بن، فیزیک بن، مال بن، پیر بن بلا و پیر بن حقیقتا عادر. مثلا یه مثال دزد یو چی تراون وقت دزد انقدر عالم یو مثال دون من دزد وقت بیال لامبا بیرسه زاف نشکن بتراو، اما دزد اگر مثلا یو دزد پیو لامبا و کوت یو بونسه او وقت daha زاف تراون. یو مردم وندش است اما نومه همای چینو سه دزدک لامبا ها دسته zarari daha benzaf. تو چند وند، تو چند زونا، تو چند güç kuvvet تگرود، اما نومه همای سرچینه. به نومه همای که او علم خود نشغلنا، او قوت خود نشغلنا، او امکان خود نشغلنا، او مال نشغلنا، او مالک زینت بن فتنه، يعني بن امتحان و بن سبب يعني هلاك به. اما او علم يعني قرأت بمدن هت عالم، يعني علم ذاتا معنيه اشارات، يعني او اشارات بن هت يو زونايشيا علم علم، يعني بايراق رازبن علم علم عالم عالم پیور هه پیابسته پیور yok بکرین. علم که هت همایا نبرسه و به نوم همایا دست پی نبرسه او علم تبن هت شیطونیا. چند تبزن انت صراط مستقیم را کن بیر. و یونا نقطه از ما مهمه از ما اشارت بکر. قرآن کریم الله تعالی زمر سوره زمر دوون الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله. يعني ان آيات الله تعالى من القرآن عن كلام رند الله تعالى شمار نازل كيو و ان كلام آياتي منين يبينون و آياتين ددي بمعنى انه اگر خیر را بحث کن شر را بحث کن، اگر شور را بحث کن رج را، دنیا را بحث کن آخرت را، یعنی هر چی په ضدیت را بحث کن. اتیازک مثلا استعاذه و بسمله زک گرا اند کلمه که ادب و تربیه ما وقت ما قرآن کتاب الله ما ونن ما به چه تربیه و به چه ادب ما گرا بون و یا حیات چه ادب و چه تربیه ما خور دستور ما خور يعني عادت کرد او زونایشتون ما انورد کلمه پیور قرآن وندشی انقدر خیر و شر، ظلم و نور، دنیا و آخرت، جنت و جهنم، عقل و نفس، یعنی ده
انما الاشياء يعرف باضدادها. يعني او قاعده هر خصوص قرآن تعقیبن هر چی به ضد خوا یون شناسنایش. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم اون ب ان ب ضاف مهم ویزرت و زازاکی دزنا ب استا و ب معنی انوا يعني به ارتباط به وسیله ان نومی يعني از خود بستن ان نومه و به ان نومه زازاکی دو به ان نومه يعني ارتباط يو ما پرد ورازم بیناته خو بیناته همه يو ارتباط نون رو veya B bombe istianet B'ye destgire واشتش يعني انقذ بقدرتك التي اعطاني من العقل والفكر والقوه يعني يا هما بقوته قدرته عقل وفكر تدوم بالنومتوا چی گرگ از کن تو عقل دومه بالنومتوا از عقل خوشونن بالنومتوا از فکران بالنومتوا از مثلا قوتك تدومه از شغلن وقتی نومه هما سریو گریسه او گره درنی را حیا پینی بن خیر يعني هن اوجا شر نورازن ايرا نومه همای شر سرا و گنون سرا نومه همای باتش حرام جائز نیو و پیور دینوند ان گنو پیل رازیو انو که انسان نومه الله سو استعمال بکر به نومه الله واجو خرابه بکر مثلا بسم الله الرحمن الرحیم اما لقمه هون حرامه بسم الله الرحمن الرحیم گریگ هیکن بسم الله الرحمن الرحیم رد ماونن حقیقتا نومه الله اما آیا عمل فعل گیانه کردش یعنی الله را زیاد انسان بنا هیت شیطون اما سر از نومه الله از مثال بید یو چینی یو یازی میوندم وقتی تجار مسلمان ین چین ایتا مثلا مال yani sahte kalite rere marka yani marka sahte marka dun ma vrashtish o bazı vakti maşin het yemek yapın maşi yol lokuntu halal kasm kar piyore vernir haya peyni harama ama maşi yol lokuntu halal işte enedik yani fahmne kardeş Bismillahirrahmanirrahim dun ma zonayish اسم اسم ده معنی است یعنی اسم یا سمو یعنی برز بیایش پیل بیایش ده آسمان راز ماون یعنی سما یعنی ذات برز یعنی او چوک انسان کن برز ایرا نمو کنون قجون خوا گره نمو رندب نمو برز کر حقیقتا نمو انسان سر تأثیر یه ضافو یعنی ضاف زیاده هت روحیه هت روانیه هت پسیکولوژیک مردم بون تراسا یا نمو رن وقتی یا انسانی است اون نمو وقتی هر روز به اون نمو یون بندهش نمو تأثیری است اون نمو خرابین از ایرا نمو گرمان نمون هولون پان ای دین وله الاسماء الحسنا اینا نمو رند نمو همایه مازی کل همایه مگر نمون رندون قجون خوان و نمون تام وقتی ما وندن ما نمون تام بد ان عادت ما زازم نندست یعنی نمون اینا کلم برنن چه یو عادت کو رند نیو یعنی عادت کو خراب شخصیت انسان نمه انسانو ای دینیز اسم معنا وسم رایون وسام بون یعنی مدالیا نشان ایر عرب کی بون وسام الشرف یعنی شرف مدالیا سه وسم یعنی اوچوک انسان علامات و اشارات yani insan پیون شناسنایش با aya معنا زوم هر ده معنی وقت بسم الله مابن yani her گره ماکن نومه ماون ما پی برزم veya o گره ماکن یو اشارات و برزیه و هت یو مابد yani her ده معنی ذکر yani hem اشارات هم برز بیش بسم الله به نومه الله کم الله الرحمن الرحیم ویزر مایو چیوات به اسم ویر آیه زواج حقیقتا وقت مردم یعنی به نومه همایا بون به نومه همایا وین به نومه همایا بشنو به نومه همایا یعنی گرون خود بکرسه او وقت بنشنه بن سبغت الله و من احسن من الله سبغه
ونحن له عابدون. yani رنگ همایی گل، رنگ الهی گل و یو بن یو انسان بن ولی الله و سنت yani تیج و ayna seni مثلا وقت مردم دا تیز شوق خودونا وزک بن یو ayna yani که صفاتون همه ازت ان صفاتون همه ما بون سبب ان صفاتون ما خود رامشت صبغة الله ومن احسن من الله الصبغة ونحن له عابدون. و اقبال محمد اقبال بون yani kelam Allah nume Allah on vakti kot ruh ravun insan sa ruh ravun insan dagish bun insan ruh ye ve ravun ye dagish besa dünya dagish bana hakikaten ay he dünya fasade ve kharabe birazem ve dünya karda cehennem ruh yine nume Allah için yok yani bir vesvese şeytan he hareket ken yani he bin emir şeytan ve ay veli şeytan yani bes şeytaniye ve ayra istiaze lazım ve istiaze rape Bismillah. Bismillahirrahman. Allah kum. Allah kudun maşınas naiş. Her suret yani peyon nume ve din nume, çahar nume, hirin nume. Yücel mesela Sure-i Haşr şerh numeyi, dashab duyasam nume piyademayın. Huvallahu allazi la ilahe illa hu, alimul gaybi ve şehada. Huvallahu allazi la ilahe illa hu, el-melik, el-kuddus, el-selam, el-mu'min, المهيمن العزيز الجبار يعني ما وجا بينن هو هشت حدث هم نومه هماي بيادما يعني از انوا از ملكا از قدوسا از اشتيا از رحمانا از جبارا يعني جوش قوات هم دست اتازك بالرحمن و بالرحيم خدون ما شناسنايش از رحمانا رحمان شنو يعني از مرحمتا يعني اگر ما باج الله كم الله رحمان وهر رحمه yani والرحمة الرحمن ان سر مثلا چند ayet Kur'an-ı Kerim'de Arabun Allah şinasne nume Allah Arabun be Kur'an-ı Kerim'de vun Allah Teala vun اگر شما ین را پرسا azmin art kum برایسا سيقولون الله yani yibun ki Allah دراشت ama الرحمن Rahman nişinasne mesela Hudeybiye anlaşma Hudeybiye o Peygamber'miş Hudeybiye vakti Peygamber Aleyhissalatu vesselam mektup nişt o anlaşma o metin yani Peygamber'miş metin Peygamber'miş Bismillahirrahmanirrahim Sahl Amr ibn Sahl yani o tarafı Kureyş'in Roma ve Rahmanirrahim nişinasın ma Allah şinasın ve Rahmanirrahim kabul nikin en sör mesela der Kur'an-ı Kerim'de yo çen hep ayet yo ayet Sure Ra'd ayet 20 hoten 28 ve 29 كذلك أرسلنا في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك قدما پیامبر امتون بینون ارشاوت امتك ديت ما تزك أنا أمت الأرشاوت او وحي كتير أمو تيين البون وهم يكفرون بالرحمن أما إني يوم ملتك يوم أمتك عرب رحمن إنكاركم رحمن دي تويتشينو ما هما وقنومي الرحمن ما نشناسنم وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو وإليه متاب يعني باش والرب منه يعني أذي توكل كان قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب شايش ما أجريش ما هت يواب ما يتونن عرب رحمن نشناسنن رحيمز نشناسنن عرب الله شناسنن أما الله زاف هو دير كجن راسن ومارا دير ما يرا دير أنا فر وسيلة أي بن أراجي بن وسيلة بن ميونجي أيز إبود ليقربنا إلى الله الزلفى قش ما إن كرم مرور عبادات كن إن بتون العبادات كن وبن ما درس يعني الله بسم الله الرحمن الرحيم يعني از رحمن اما کردش ما گره ما عمل ما فعل ما بالرحيمية بالمرحمته رحمن ذات اما الرحيم صفات متشبهة يعني اسم صفة متشبهة ورد الصفة متشبهة يو ذات يو ذك يعني دلالة فعل يكون
Bismillahirrahmanirrahim. Yuna ayetiz öz. Yani قُلِ ادْعُوا اللّٰهِ اَوْ ادْعُوا الرَّحْمَانِ اَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Peyniye Sure-i Esrar. Ayet hirin het peynira. Yani ister vazın şıma venden humayt benume Rahmana veya benume Allah'a. Allah numeyi rend est. Yani kum yo numeva ve şıma yön pe on numeva vendence. قُلِ ادْعُوا اللّٰهِ اَوْ ادْعُوا الرَّحْمَانِ فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Aynı yuna ayeti Sure-i A'raf'ı diyorun. قُلِ ادْعُوا اللّٰهِ فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَذَرُوا الَّذ۪ينَ يَكْفُرُونَ بِأَسْمَائِهِ. Yani venden Allah'ı ve benumun yuva ama ayık numun Allah'ı inkar kıl mesela Rahman, Rahim, man nişnasının Rahman kum. Yo çanna hab ayeti des Rahman kum yani enne koncara veja Allah-u Teala ita bir-Rahmanu bir-Rahimiyeti خودون شناسناش. اقرأ بيو kilit kelime. Yani enamar kilit kelime var. Yani Müslümanlar kilit kelime. Sebebi eno yani Müslüman konca benva be amel ve Müslüman gera vahar rahmu. Ve vakti yani yo guriyoniz, vakti yo fiil kön, vakti yo amel kön, amel yiz gera şefkat tebib, gera merhamet tebib, gera khirabet teçinib, gera zulüm teçinib. Yani seni mar Allah amir kö yani en amir hakikaten ana kelime belki dünya yani an kelime veşe. Bismillahirrahmanirrahim. Nume humay biniz es yani humay nume şiddeti mecnun ra, nume kahariyeti, nume mesela zuariye mecnun ra, nume zes Qasimul Cebbarin. Mesela ama ma nebun Bismillahil Qasimul Cebbarin. Yani o huma yani zarbayun ra intikam gön. معظم انه ما نشغلن بسم الله الجبار اوكي مثلا مقتدر ما اين نشغلن رحمن الرحيم يعني ان منظرنا حكمتنس و خريستيون مثلا ما يعني يقصر بين العيبن والدين شمات محبات ضاف تيشينو الدين شمات رحمت ضاف تيشينو الدين شمات يعني كشتشو جهادو يعني ترسو o şuma huma yani irtibat şuma o humay terstir o ranayış yani te ana hata kese ansert ceza poyun te ana hata kese ansert ceza poyun bine hakikati yani din madni ama o kadar malay yok kısmın bun yok bine muy gecikti tabara hotay hunzar sarte azab binin la an kadar yok Allahu Teala Gafurur Rahim Rahmanur Rahim tabi şedidul ikab zes ama ay hakikaten had ra diyerin yani şair bun yani lütfe hak batım mudaraha kunet çünkü az had güzeri rısvat kunet yani Allah bellütfu bi ihsan kun ma piyonun idare kun ama yo cevahte ma haddik diyarna ra yo dun yani yo pe katık ma yo dun mar yani o vakti kelime verin yani ana esasen ikra bismi rabbikellezi halak ana yu emra yani kelime verin gerek ha Bismillahirrahmanirrahim pe nome humev rahman rahim ki gerek ha despek yani te ver cüratı kelime verin tu Bismillahi şedidul ikab vase ne ben o muhalif emiriyor. Ene diyor yo ina yo tenik yo çiğez icazet yani icaz piles denir. Zaf noktaya zaf zarif. Müsaade kense daha bine temaşakaru humayı terahina sulumayim diyer ve aleykümselam şey yapıyorum. Hayır bu hayır sırmat olme. Bünyamin Hoca o Cumali Hoca o Vedat Karabulut Brema Delal Pörhe Sirmakin Mala Cumali inşallah bir ol Nüzdire Mayı çiğ bernamud inşallah mavinin o üslub bir veşren kadar nerm o üslub Cumali Hoca mesela veş üslubu çiğ Mala Nuri dedi çiz veş yo üslub est Mala Nuri Mala Cumali yani ki bu ne Bismillahirrahmanirrahim ankado işte
O kadar yok. Bünyamin Hoca üslup yok edo. أن ورد ما الله ما تجلي جمال ولطف Cemali. يعني هم او اي نمر ظاف ويش ظاف نمر هت بنا يعني بسم الله قبلة قلبه يعني سينما قبلة الريخ دون هت كعبية نماشين واحد قلبك يعني قبلة بهماسة هر شي بنرن مثلا آيات منسى آية بر ليس البر أن تولوا وجوهكم يعني خير أني نيوت الريخ بدا تشارنو أنهتا veya çarnı ohata خير او وجافوت نوحب عمل ينباطش ان عملون تبنوم الله يبكر خير او يعني ثواب او sadece نومم اسلام مخوف بيرخدو انا تبا بيرخدو انا ayet bir ayrın ayetul bir yani sureyi Esasen kelime-i kibar esezeniz vaci çi vate pilo esti bun diyo gure çis deskepe o kadar kadiyen. Bu hol deskepe tüpe veşi deskepe veşis kadiyen. Yani eni diziyo çi est. Enyo. tabi aynı okudu yani amala gurog bennume Allah dest bibin abtaru aqta'nu ne diyor rivayet var. Yani o çuf bennume Allah te dest biko av نبريون أو بيني نينا أو دومكن çünkü كل شيء هالك إلا وجهه يقسم عالم بعض yani her şey benvin ama o çok خاطر يوا بالنومه يوا أمو كردش أو ماندگار أو مونن أو بنبن tabi yor rivayet binedun yani her şey fani ve bakı zati bakı tamam amenna ama أو بالنومه يوا أمو كردش لوجه الله که خاطر یو امو کردش اولک باقو اولک çünkü hadis اسمن عمل بسم الله دست به بن آیا مقطوع نیا ابتر نیا yani peniye nina mustamir bereket zıd maqtu'u bereket معنی شنو مابن mübarek yani o خیر o آیا هولak tim devam kana مابن mübarek yani tim ana bib و پینیه نیر و تم دوام بکر یو خالق یو خیر تم دوام بکر او بن مبارک برکت از او یعنی کمونه ته نورازم وقت ما بون بسم الله ما چنه بستن چنه یا ما حیات کو بستن همایا yani hayat vakti ma bas همایا ما اشیا مخلوقات ما بستن یو مقدسه yani vakti تنومه الله یتبون چیه her şey ben mukaddes yaratılanı severim yaratandan dolayı aya mantık yana. Yani esasen pe bismillah ma istikamet ko diye beki. İstikamet ma böyle ki fani vakti ma pe bismillah ma fani besten baqiya mahluk ma besten halika ve pe nume humaya çim ma bena feraset ma bena dünya ma dagiş bena ve اگر ما به نومه همایا نوانسا یعنی او اندیشه یعنی ماه ونن به نومه همایا نیوبسا insan daha zaf ben şeytan ayra mesela dünya hak deskumra uncana alimun zunayun fizikçün kimyagerun yani o zunayı ko do bin emir şeytanun ve ben nome şeytun ya yani ilim şuğulun fizik atom tişken onlarına fayda strabinin ama yoca tişken milyonuna insanın bitkiştiş. Pöre ilimin enkıdo ama ermağının ilim semet kiştiş ya, semet silaha, semet fesade ya, semet xarab kardiş dünya ve semet xarab kardiş denizuna yani hoyun şuğulnaş zaharal fesadu fil berri vel bahri bima kesebet eydin nas. Yani dengizonet ve ardonet xarabe viraze be sebep kesb insan. Kuma kesbak nume Allah sera numo vendiş. Be nume Allah'a ne bana. Ve Sefer bana hilafi edeb belki bu ama vay esasen mad avam yani mavun avam ma ina ma çim cahil rauniyem tra avam zafçı zonse zaf alimo mad avamadı esasen mane bismillah zaf veştoy yo kajib nerahat bun en biye bismillah umo yani mane khayriya
Ana mani koyuyor esasen. Bine belki Lezam argol yo tabir ama hakikatiz yani kış ne rahatı bu yani bir bismillah olma bu. نسل بیا بسم الله و انسان بیا بسم الله ماه بینن ماه دنیا بینن حال دنیا کو چه حال حقیقتا بیا بسم الله یعنی و فسادین و خرابین و شرین ماه بینن پیسین ماه بینن یعنی و ایرا گرما بسم الله هر خصوص دست بکر فردوسی مثلا شاهنامه خود نشت اون اوجایو تعبیری که ضاف و شغلن ای نام تو بهترین سرآغاز بی نام تو با نام کی کنم باز یعنی ای کسی نومه تو عن یعنی دست کردش رندو یعنی به نومه تو بیا نومه تو از پی نومه کم دسته بکیر یعنی عن دسته کردش رند به نومه تو آبن اگر از نومه تو نواج نومه کم باش نظامی گنجویز که مثلا یو شعر یاستا و بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم بسم الله الرحمن الرحیم کلید خزینه رحیم یعنی اناختار کلید وقت انا تدر بر رحم همای کن طبیعی تا یونا خصوص از وازن اشارت بکر آیاز انوا تدیم ما منبرون دزاف اشناوین ون bilen bilmeyen bir olmaz. Ayık zonen, ayık nızun yo nebin. Az ita bana yo itiraz mı öst? Kum zonaya, kum ne zonaya. Re avam öst, her yo avam öst. Mektep nüven ama hikmet, yani feraset, akıl ve amel salih tera veraziyana. Yo yozik öst yani vendo, ermahonin enik vende. Az pera enne vaj, en bajarı gazate, en memleket gazate, en göre pis, عن غير خرابين اي ضاف وانده اين را صادر بين يعني كوكايين شمتش را بيار عمومي نزو زنا را بيار جمعي زنا كاردش را بيار هر يو بركن حيوان اگرون نكن ان تيوريز دكتور مهندس ها ايات انقدر يو قسم ايات ونين يو قسم نونين ايات وقت يو قسم وان يو قسم نواسي يونش معنا بن ايات انقدر هو زمرد بسم الله الرحمن الرحيم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب يعني أو كسر أمن هو قانت آناء الليل أو كسر نيمش ورش باي هو عبادات كن هو قيامد ويا هو ونان ورحمة هماي هیوی کن و عذاب همای را جهنم را ترسون یعنی بنات خوف و رجاد خو جیون ان زونایا ان عالم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ان قد زونایا یو نزون بین یو یعنی ایگ ان گرون نکین ایگ ان خباته چین او زونایا اما ان صفات چین سه او جاهلن جاهلو یعنی او ایگ نزون این را daha hoca ayra وقت ما ان آیات ونن ایگ زونن و ایگ نزونن یو نبل ورنی یز گرم ما بون ایگ به نومه همایا ونن این به نومه همایا راسته یو درجه ایو ابن tabii ki یو بینون نبل یو قدر نبل پینی آیت دیز بونسا انما يتذكر اولو الالباب ایگ وهار الباب وهر عقل صاف تمیز ای یعنی درس گن عبرت گن و ین خو یعنی خور درس و جن ان آیاتون را الباب لب یعنی عقل بون کم عقل تأثیر غضب و شهوت و دنیا و جنی و نزون مقامت نمن یعنی عقل صاف براق و تمیز من و عقل قرآن کریم ترابون الباب باللب ان عقل دست شش قرآن کریم الله تعالی ترا بحث کن کلمه عقل فعل اولا رقم هر کس عقل اما ایگ الباب اولو الالباب عقلین صاف مند تمیز مند تربیه وحیت تأثیر شهوت و تأثیر دنیا سر نمن ایرا محاکمه تام یو محاکمه و
yo aklı salim tam yo muhakeme kın ve her akıl alimiz yani hem dünyanın abada hem ahiretin abad ve peniye ilim yani eğer benome huma yapsa ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Eğer kendin bilmesen bu nice okumaktır. Ve devamının 4 kitabın manası bellidir bir elifte. Sen elifi bulmasan bu nice okumaktır. Yani elif Allah, elife Allah. Eğer Tevrat, İncil, göre ilimun, fizik, kimya, tennibün het, elife, het yoya, o ilim, o zonayış faydayı çiniyor. Bense dizdik lamba haddestir. Yani dizdeyi daha benazaf, hırabeyi daha benazaf. Ma Humayra vazeni ki ilmi bi'amel ve ilmi binume Allah'a niyo. Allah-u Teala ilmi bir nafa bir fayda ma muhafaza bikir. Hayat ma verni ma peni ma binume yuva şekil bir Bismillah yani verni ve kelime peyniz ma Humayra vazeni ki binume yuva ma dosya ina dünya bakafan. Amin. Seda gelek faydalı dersi de. Yani mabun Bismillahirrahmanirrahim ma'ina bunu yerin. Fakat inşallah mane Bismillah ma fondukir zavçiyo mahol daha hol mümkün inşallah. Ez bir teşekkür kem tu zahmet diye ena ver fıtare. Ama fıtare ne kerda hocam? Tumarina yo nasihat yo derse tefsir. Tumar kerd hem Bismillah tumar izahke hem izpe zun zazaki fi izahke nurun ala nur. Umatra razibu umma saat ve tuttu elim tüziyedi. Eriz yok gurana hükümet Hamburg ve zonun muhtelifuna der hakkı korona yani ena derzine korona ve lül korona ana mezhebun göre raca batıllık ön herkes ve çi bikir yani yo metin da almun ki merhaba mevla azazaki nüsen yani cemaat milletimiz zazakiya yo videos makede zazakiz manuşt o ve mani gendun yani hükümet eni idarun ra devletun ra kampun ra çura kön vela dest hab zonuna o manuşt zazakiz hote beke zazaki o vernit. İnşallah tücret tabi kese mayo fotokopi fotoğrafı vazençtıra inşallah. İnşallah genç meraşeven inşallah. Yani hem video hem iz ve teksiz ma binus yani teksiz ma metiniz ma nüştir arşavet yavaş yavaş yani vazon ma bir şunasnayış yani en bajar Hamburg'un nezde visiris onza zaza hunu cüyon yani zaf milletun ra yani zaf milletun ra ma ziyade. Bele. Zaf devlet biraz yedi. Çen devlet nüfus. Ya azay man dafa nezdiye çuras hab devlet ra ma ziyade. Seda şun tıkhayru buma kabul bikru afiyet ütti. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah razı olsun.